Nawe ushobora umusanzu. Yuko urahimba zose z'itorero hano. Izo ngaho se zasanga usahiributse. Popote kanisa litaenda. Zasanga hiributse. Utapata pamoja. Narigeze tukora za narigeze. Bana ndachare. Tunaweka apostol kama Aaron na Musa. Tutamshika mikono. Mungu amemwita, hakuna nyingine na lakini na sisi tumsupport. Amen. Anajua venye atafanya. Haleluya nashime. Haleluya asifiwe. Amen. Na watakusaidia kufikia sahihi, kwa hiyo amen. Kuna mfalme mmoja wa Rwanda. Akiingia hivi anatokezea huko. Dunia inapanua mdomo. Amesikia kama hivyo pia. Dunia ichomeke. Wewe utasema tu amen amen amen. Amen 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 amen. Amen.
ariko ubwo mubonye abayumva muri notorero bakoze umurimo ukomeye iyo barabizi simvuga ibintu byinshi cyane kuko burije abantu barambiwe ariko nshimira Imana kuko abayumva hano bose sinzi niba baba bamenya ariko rero turashimiye cyane. Abashinzwe na Apotre ni ukuri ni umuntu w'iwacu yakuze twebwe tukiri batoya hamwe na Pasiteri Mutoni. Ndabashimiye cyane bagize umutwaro wanjye baransengeye iri torero jewe uzi urivuga nabi jewe n'umwanzi wawe cyane cyane. Twashimiye mwese n'ukuri Apotre yakoze igikorwa gikomeye n'abantu bawe barakoze. Twashimiye Imana n'uriya mushitsi ngo yaransengeye abo bose sinariko bamenye ukuri nabaye cyane sinariko binansengeye ariko ndabashimiye cyane kuko bakoze igikorwa gikomeye. None nanje icyo nzabagurira amata nzagurira neza kwirukanka mu ikanisa gusa nshima Imana ku bintu n'ibitangaza yakoze kuko amashimwe yaje ni menshi karaze kuvuga amashimwe y'Imana kuko ibitangaza Imana yakoze reka nirukanke mu kirere